Maga miga naga heretigu judia iu midratangkangi hirwa imagrahanku amaminga. Iqwa yoga segriasi iqwa. Amaga guda wangwa ane iqa iqwa yoga apaisa iqwa. Segriasi iqwa apaki yoga Elisabethri. Hirwa imagra iqwa kaga aron iqwa sangi iyi. Yagun gori hanchuwa iqwa hingwi ringi iqwa kukngwita surata ganna kanakine isinya janana nga mamingi. Elisabethri kogidgairanki yagu yumega maiga enya koyanga abayanga mamingi. Hang koyengi amaga abaisa iqwa gori hanchuwa iqwanya hirwa imakatratankuwanka sekriasi iqu gori hanchuwa iqwa hingwi iri wangwa iqamaniminga. Ingangi iqwa kuwa suga iwasanga imakapu. Segriasi iqu naga iqwa ange hirngap mwa inkisangka awata. Nadamaraga jinanga wegata iketangan dinka atangwa ikuwe. Iqu hirngap mwa inka uranka koka baka aguya arunguwi ku yapaga menkisa mapu gori hanchuwa iqwanyagataga atramani minguwi. Ingangi iqu gori hanchuwa iqwa engatrahanku. Hirnga yapa inkisa jinanga wegatatawa ingiu hipa amwankisa tratanki arungaga. Iqu iqwa hingwa agunaga ana mawimanka ita jakinga ikira. Ingangi engatra iqu Sekriya chiguki si yamiga pana arugaga. Gori hanchuwa iqu tsagataga tingi kata aikiyanga. Trabaka Elisabethri mia koka hunko nyuangiya. Iqwa yoga njona wa nyuatratanga. Ingangi tsaga abwe anga yega kwapa kinyan nigega. Maga kwapa nanyi jimiaga kwenyaga aguyana ibnuwiga. Aguyana iga kakwi tinzi. Iqu ngori hanchuwa iqwa ingwe iginyi maga nagagu apme. Wainagata aga maga iqwaga kunwe intangay kuyi wimakreta manga yanigega. Imiaga iqu kanawa awgaima yagana manatangangi. Dinga angwa iquta anap meta nigega. Iqu iqwaga wangwi makaratangi. Israelga kwabanangi iqwaga suga inkisanangi wata yuata mopu. Gori hanchuwa iqwaga kukungwi kata wiyapu. Kanakina ibnuwiga. Iqu laja iqwa sugaita yanginakangata meta. Naga iqwa hingwiga wimenigega. Nungwata imiaga iqwata abuga naga hunkuna imbanga imakata. Maga hinkisana itranguwa iqwaungi. Kungwa kunumakanapu. Iqwaga kungwi intangay angwananga meripanga imakanigega. Iqu maga iqwaungi. Naga iqu padranganga nawinya imakanigega. Arugaga. Segriasi iqu engataga iqwengi. Saga kuknginga naga kwiga kungwanya tangga nyenanga anaimgawa. Nita nga abakisa yeguyoga kwabna aya mayagu tawgaga. Arugaga. Engataga iqu kimangi. Ni nkabuleti kunchga. Ni gori hanchuwa iqwaga ipemwigi atraungana. Iqu ni kukungwa angwatanga awa kitumga anando watriya. Nyaga kukungwata kayunanga naga kakunanga timonigega. Ingega si nyaga kukungwi kada manyiga ingega. Narmalgata timoganganga kukungwa matra ichinkinya. Arugaga. Segriasi iquta engataga iquta iqwagu kukungwa tramana tratanki yankangi amaga yapaga mengisa traminguwa iqwa. Segriasi iqu anga yapa yankisa apaka metangkrenka iqwanyaga hingwa agambu amapu. Kungwa kwapana indranaminguwi. Iqu nkanga imanchaganaga nkangi yapaga mengisa atimaga. Kukungwa matuga iqanka ku iqwanyaga. Iqu anga pumwa inkisa apme wataga engapa agunatanchaga nakanga amakuwi. Iqu kukungwa mataga ita iqwaga hipa itana wataga engapangi magagaga. Kanakindangi segriasi iqu
iqwaqa wangwan gori hanjuwa iqwaqa anga iungi qapu eqe iqwaqa angmra akure. Inkangi iqwaqa apaka Elizabethri awratanga ira anga yapa yankisa ya qangwa hipa hinki era maminga. Elizabethri inkangi imera qoka nkwe amikra. Amara isa qari iqi maminguwa iqwata ira kayamara iqwata qata wibiyi gori hanjuwa iqu qera wutata iramakra virangrenqa iqwa isa aquyana ana ikwi. Hea hipa hinki era hinkingi nqwaqwi nkwe pawanka ku yimera hayura tanga iqwaqa huiwi hoa ktapanqa aquya arambiyi iqwaqa kani qwa yoga Sakriasi wa nyotana tepu irangkuwanka kanai Oye, ne iqwaqa yoga jono nyadatun qwaqa. rukre. Ingi Anangin qawa. Amaga sitanga we. Yoga ingi maganqa inga. rukwi. Iqwa atubiyi Sakriasi iqu iqwaqa ngwi amwatqwa tangqantinqa iqwa atongwa awikwi. Irangka iqu iqwa jahaqa mwaipanqa hipaita na atongwa awikra. Iqu jahaqa iungi iqwaqa yoga jonawa akakra. Iqu qirangrenqa iqwa yangwa ikwi. Inkangi Sakriasi iqu kuknga matra maminqe gori hanjuwa iqu angwa iwimakranki. Iqu kuknga atata gori hanjuwa iqwaqa yoga haqa ira amamakre. Yimera iqu naqa eta iqwaqa kuvira yangnaqnqa amere qanakingi Israelqa iqwaqa hingwa iri traniqankanqe iqu anga avinqa ima amaminqe.